Kienu l-10:20 ta' filgħaxija, il-mument meta Neil eżawrit iżda b'determinazzjoni li ma bħala kiser rekord dinji tal-itwal awma bla waqfien awma li kopri d-distanza ta' 140 km. Neil Agius naqqax ismu bħala l-awwim tar-rekords wara qawma ta' 52 siegħa bla waqfien anke bil-lejl, assistit mit-tim tiegħu illi kien ħdejh lejl u nar, tant li kien evidenti anke l-ferħ fuq wiċċhom malli Neil temm din l-isfida b'suċċess. Folla enormi kienet qiegħda tistenna lil Neil Agius jagħmel il-wasla tiegħu f'Arla B'Si. Din l-awma bdiet is-sibt wara nofsinhar mill-bajja tal-Għadira fil-Mellieħa biex bekk l-atleta Malti irnexxielu jagħmel kważi dawra u nofs madwar il-Gżejjer Maltin sabiex kopra 140 km. Malli tela l-art, Agius poġġa bil-qiegħda jistrieħ fuq siġġu fost iċ-ċabċib tan nies preżenti jekk kif kiser ir-rekord personali tiegħu ta' 125.7 km illi kien kiseb lura fl-2021. Preżenti fisem il-Partit Nazzjonalista kien hemm ix-Shadow Minister għall-Isport David Agius. Fl-ewwel kummenti mal-ġurnalisti preżenti Neil Agius saħaq illi din il-kisba kienet waħda mhux għalih personali imma għal Malta. So obviously my emotions are running high. I'm still processing it all. But I just wanted to come here and tell you that this swim wasn't for me. It was more for Malta. A little bit more details to that than just for Malta, but for now let's leave it at that and keep on Malta. Din kienet l-ewwel darba li Neil Agius prova jikser ir-rekord personali tiegħu stess wara li diġà it-tanta xorti jagħmel dan is-sena l-oħra minn Spanja u din id-darba irnexxielu biex bekk isiġġilha ismu b'rekord mondjali. U għamel din l-awma b'mod partikolari sabiex iqajjem kuxjenza dwar l-istat li jinsab fih il-habitat marittimu Malti kif ukoll sabiex jispira l-kollettiv ħalli neħdu ħsieb il-baħar ta' madwarna.